Nalazim se u jednom trosobnom dupleksu na Salajci, baš blizu centra grada. Stan ima sve što treba, lepo raspoređeno kupatilo odmah iz hodnika, prostran dnevni boravak sa kuhinjom, vrata postoje na hodniku da se odvoji dnevni boravak, znači imate privatnost, u dnevnom boravku imate još jedan prostor kao degažman iza vrata i ima francuski balkon. A na gornjoj etaži su 2 spavaće sobe i jedno prolazno kupatilo, od čega jedna soba ima i garderobe. Sada ćemo vam prikazati gornju etažu. Ovo je gornji nivo dupleksa. Velika soba. Ima kosine, ali potpuno funkcionalna. I ovdje imate još jednu ili radnu sobu, garderober, ko kako hoće da iskoristi. Kupatilo sa tuškadom koje povezuje ove 2 spavaće sobe. Znači prolazno. Dobro je i za izdavanje ako neko hoće da radi stan na dan, a odlično je i za život. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Pozovite da dođemo zajedno do stana i pogledate uživo. 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković.